Mitolon to Rumi Amiat， 祈祷每一天。Maulah Jiyes to Jirarawai Adamlau， 主耶稣爱罪人。Sarikaka Mapulung， 平安。Malatzai kita milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I maruku sakatusa at sepang pitu kusapaw at tusir suarsa o tanutukay at tamlaw i saay ko papaisingan reng o asasay ko papaisingan o patusukan ako atay ni i saay ko mitahisangay to motsalay at tamlaw o mitahisangay kako to jiraraway at tamlaw saan。马可福音第2章第17节说：健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来的目的不是要招好人，而是要招坏人。Sarikaka au awai ko maulahay to jiraraway at tamlaw nika maulah jiyes jangranan。O minaayay ko pinaulan to sasafaay ko urib at tamlaw nika layapan ni yes jangra ano rarima-rima ko pinangan itai mitlipot ji yes i titaanan。没有人喜欢罪人，但耶稣却爱他们。群众总是排斥弱势者，但耶稣却接纳他们。即使我们有软弱，耶稣仍然看顾我们。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao sa ay pinangnang kiso to katasangsaan ako. Nika o siniata ay o atay ayay kiso to nika tefat iraraw ko orib ako. Awa ay ko pitiaran ako yo saan kako afufuan isuka ko parihatay。主啊，你不看我的软弱，但你却因我陷入罪中而心生怜悯。当我觉得生命没有任何依靠时，你却让我安然在你的怀中。Pakai ni itaramanay angangan nutapang ji Yes Kristo mitolon。Amen。Nanay mapalamal no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。